kepada tamu maratib subuh mugreba muhsallat tapi ilme Tuhan nasib cukup sakit sia-sia. Batangan sahana mekri mesucikan cara lesembayang kalam jahi fahlar le mafhum hana tamse tarahon keladi dahabeh ibulu dahanan ibadah dan ilmu sayang wateh asing anak ilmu agama khairakan kan pilihan ban sikula tapi wajib mandu meurang lagen kun li saidina kepada tamu maratib subuh mugreba musallat tapi ilmu Tuhan nasib cukup sakit sia-sia. Nyo ke puncak hudip susah masalah lam rumah tangga anjut tak pernah bina anjut tanyo jaga duduk sering dalam salah kayem langkah babud gina kepemimpin hana ade tak semikir butuh ingana dahudip trip dan jaminan ajaikan baja roh hamba ilme bedah tuntut derijang kesempatan han mengisah pulam dunia tak dali kadruh janji Rabbana ilme cabut lam alam ngene capula